Первым этапом доения это сдаивание первых струек. Это с каждого соска по 2, по 3 струйки. Это делается для того, чтобы удалить микробную пробку, проверить на припуск молоко. Досконалае выкананне тэхналогій, зладжаная праца на кожным этапе – галоўныя складнікі паспяховасці на няпростым шляху да вялікага малака, гаворыць аператор машыннага даення адкрытага акцыянернага таварыства «Парахонская» Ірына Лаўрэнка. Ужо 20 год жанчына адточвае сваё малочнае майстэрства. Спачатку на старой даільнай устаноўцы, зараз на новым сучасным абсталяванні. Па выніках конкурсу мінулага года яна лепшы аператор машиннага даення в области. Обслуживаем 720 голов. Работа нравится, да. Ну, тут самое главное с любовью относиться к животному и, конечно, технологическую карту доения соблюдать. Потому что что-то сделаешь не так, уже бакосеменённость, соматика, надо боремся за качество молока, стараемся, чтобы было как можно больше молока экстра-класса. Свае 7 сотняў галоў дойнага статку Ірына Мікалаіўна дзеліць з напарніцай Тацянай Чычун. Без зладжанасці ў працы вынікаў не чакай, гавораць дзяўчаты. А гэта задзел да агульных поспехаў у гаспадарцы, у якой, між іншым, жанчыны працуюць з задавальненнем. Я сама с Парахонска, родилась в Парахонске, в школу ходила, дети здесь мои как-то, не знаю, мне как бы все нравится. Лучше, чем Парахонска, нигде нет. На малочна-таварным комплексе нумар 3, дзе працуюць жанчыны, каля 1800 галоў. Сярэднесутачны ўдой ад каровы 21 кілаграм, а сярэдні за год больш за 7500. Сёлета гэтую лічбу жывёлаводы Парахонскага абяцаюць наблізіць да 8000. На комплексе у нас 6 зданий. 2 коровника сарая – это дойные, 1 сарай – раздой и содержание сухостоя транзит. И 3 сарая выращивания телок до полного цикла. На дое у нас за прошлый год составило 7608 литров на корову. Привесы 868. Ужо не першы год Парахонская атрымае лідарскія пазіцыі па многіх паказчыках не толькі ў раёне і в обласці, але і ў рэспубліцы. Сёння наблізілі рэнтабельнасць да амаль 20%. Па выніках 2017-го выручка ад рэалізаванай прадукцыі ў гаспадарцы вырасла на 120%. В этом году продали мы, значит, 600 тонн мяса на Пинский мясокомбинат. Ну и молока доем мы в республике 5-е. 33 600 тысяч тонн надоели. В среднем по хозяйству на одну фуражную корову 7 484. Ну, один комплекс у нас в этом году надоил 8 193 килограмма на одну фуражную корову. Ну, а высокие адзнакі працы, гавораць парахонцы, лепшы стымул рухацца наперад. Марыя Кобец, Людмила Салзна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».